لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvažena braćo, evo naš 4. dan, naš 7. i inšala posle akšama 8. ders u kojem ćemo pokušati da završimo sve propise vezane za hadž. Ono što smo zadnji radili jeste da smo govorili o propisima tavafa, odnosno išli smo nekim hronološkim redom, krenuli smo sa mikata, pa oblačenje ihrama, pa ihramske zabrane, pa dolazak u Meku, pa obavljanje tavafa, pa saj i kraćenje i brijanje kosi. Spomenuli smo da čovjek može biti u jednoj od 3 situacije. Može biti da je obavljao samo hadž, takozvani ifrad, mufrid. On je došao sa mikata, obavio je tavaf, a taj tavaf se zove pozdravni tavaf. Nakon toga može obaviti saj, a to mu je saj hadžijski. Ima druga vrsta ljudi, to su ljudi koji obavljaju hadž i umru zajedno, zovu se, čovjek se zove qarin, koji znači zajedno i hadž i umru obavlja. On kad dođe isto u Meku, obavlja tavaf, pozdravni tavaf, isto tako može obaviti saj, ali to saj hadžijski. Mutemetija koji obavlja samu umru, pa će 8. dana zanijetiti hadž, on obavlja tavaf, to je tavaf umranski, obavlja saj umranski, brije ili krati kosu i skida sa sebe ihrame i oslobodi se svih ihramskih zabrana, a ovaj prvi i drugi mufrid, onaj koji obavlja samo hadž ili qarin koji obavlja hadž i umru zajedno, oni ostaju cijelo vrijeme u Mekki u ihramima. To smo sve stigli i krećemo na hadž. Krećemo na hadž od večeras, inšallah, i otićemo i doćemo noćas na 2 predavanja. 8. dana Zulhidžeta. 8. dana Zulhidžeta, to je 2 dana prije Bajrama, pošto mi slabo znamo te šerijatske mjesece, ovako ćemo mi dan prije Bajrama, Bajram, dan poslije Bajrama i tako dalje. 2 dana prije Bajrama, 8. dan Zulhidžeta, zove se dan Jeumu Tervije, kada ljudi idu na Minu. I taj propis, odnosno taj obrijed je sunnet. Lijepo je ko može stići da ode taj dan na Minu. U tom danu, rekli smo, onaj koji obavlja samo hadž, on je već pod nijetom hadža, on samo čeka da krene. Onaj koji obavlja hadž i umru zajedno, i on je pod nijetom, dok onaj koji je obavljao hadž temetu, on je završio umru, skinuo ihrame, on tog dana u hotelu oblači ihrame i donosi namjeru i donosi, znači nijet i kaže lebejk Allahu hadžen, gospodaru, sad se ja odazivam hadžem. Prije oblačenja ihrama može sve uraditi ono što se trebalo uraditi na mikatu, može se okupati, može se depilirati, skratiti nokte i tako dalje. Čovjek kada krene na Minu, taj dan propisano je 8. dan da uči telbiju. Tako je radio Božji poslanik alejhi selatu vesselam i tako su radili njegovi ashabi. Na Mini će klanjati taj 8. dan podne, ikindiju, akšam, jaciju i sutra dan sabah. 5 namaza klanja ih skraćeno, a svaki namaz u njegovo vrijeme. Namazi na Mini klanjaju se skraćeno bez spajanja. Znači Mina, zapamtite, na Mini se namazi klanjaju samo skraćeno, a ne spajaju se. Bar tako je radio Božji poslanik, iako čovjek bi kao musafir mogao ispojiti namaze, ali baš slijedeći praksu Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam, čovjek će klanjati skraćeno namaze podne 2, ikindiju 2, akšam 3, jaciju 2, sabah 4, u smislu 2 sunneta, 2 farza. Nakon toga, prije podne namaza, sutra dan, to je 9. dan, to je taj dan Arefata. Prije podne namaza čovjek kreće ka Arefatu. Od prilike, sad od Mine do Arefata ima neki 10 do 12 km, koliko se ja od prilike sjećam. Znači treba ćemo u nekom normalnom, ako bi pješači, ako to bi obavljao sve pješće, treba ćemo neki 2 sata, tako da znači pred podne čovjek kreće ka Mini. S Mine kreće na Arefat i rekli smo najbitniji temelj hadža jeste boravak na Arefatu. Najbitniji temelj hadža jeste
boravak na Arefatu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je kazao el hadžu arafe, hađ je Arefat. Znači najbitniji temelj jeste tu sada što dolazi. Bili smo na Mini, klanjali smo podne ikindiju, akšam jaciju, noćili smo, ništa tu nema nikakvih propisa, osim čovjek sjedi, zikri, uči Kur'an, dovi, sutra dan prije podne kreći u pravcu Arefata i treba na Arefatu da bude od podne do akšama. Od podne do akšama. Kada bude išao od Mini do Arefata, lijepo je da uči telbiju, jer telbiju će tek sutra prekinuti kada dođe da baca kamenčiće na veliko džemre. Znači telbija se cijelo vrijeme može učiti, može se učiti Kur'an, mogu se učiti dove, može se zikriti. Dan Arefata je jedan poseban dan. Došlo je više odlika u sunnetu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o Arefatu. Jedan od tih hadisa jeste da je, kada je Allah poslanik alejhi salatu vesselam govorio o onoj svojoj oprosnoj hudbi, pa je kazao: Allah je svijetim učinio vaše živote i metke i čast kao što je svijetim učinio ovaj dan. To je dan Arefata, pa je dan Arefata svijet dan. Kaže Božji poslanik, vaši imeci, vaši životi, vaše su časti svijete kao što je svijet ovaj dan u ovom gradu, u ovom mjesecu. Pa je svijeta Meka, pa je svijet Zulhidže mjesec i svijet je dan Arefat. Pa je to jedan od najboljih dana kod muslimana. Također u vjerodostojnom hadisu je došlo ni u jednom danu Allah ne oslobodi više ljudi od vatri kao u danu Arefata. On se približi i pred melekima se ponosi hadžijima pitajući i kaže šta žele ovi moje hadžije. Ali znači poenta je da je na danu Arefata najviše uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u toku godine oslobodi svojih robova od vatri. Post na dan Arefata, isto od vrijednosti dana Arefata, jeste da iskupljuje od grijeha. Allah poslanik kaže, nadam se da će Allah za post na dan Arefata oprostiti grijehe za prošlu i narednu godinu. Ovdje se misli prvenstveno na čovjeka koji nije na hadžu. Iako nema smetnje da čovjek posti na hadžu, ali bolje da ne posti. Jer sunnet Božijeg poslanika je bio da je Božji poslanik nije postio. Jednu godinu je samo obavio hadž i Božji poslanik je, kada je klanjao podne i kindiju, iako je bio poslanik zaista jedna fascinanta informacija, stao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i dovio je sve do akšama. Iako je bio poslanik, oprošteni mu grijesi, znači sad čovjek danas da dođe dovi sat vremena, ne znaš više šta bi dovio. Allahu poslanik je klanjao, znači održao je hudbu, klanjao je podne i kindiju i stao je i dovio je sve do akšama. Pa su ljudi pomislili da posti, pa mu jedna od njegovih supruga poslala mlijeka, pa je uzeo čanak mlijeka i popio je mlijeko, pokazujući ljudima, popio je mlijeko prije akšama, pokazujući da nije postio. Pa hadisi koji govori o vrijednosti posta na Arefat prvenstveno se odnosi na ljude koji nisu na hadžu. Ljude u Bosni, u Turskoj, Tuzli i tako dalje, u svakom slučaju, ali ako bi čovjek postio na Arefatu, nije napravio prekršaj. Ako bi hadžija postio na Arefatu, ali je bolje da ne posti kako bi se taj dan mogao što više posvijetiti ibadetu, jer definitivno, pogotovo dole, vidjet ćemo poslije od sunneta, da čovjek čak bude i na suncu. Znači vi dole imate šatore, ali ko može izdržati, od sunneta je baš i preporučeno da bude na suncu. I cijeli dan od podne do akšama stajati na suncu i postiti, to je znači sigurno naporno, tako da bolje je da taj dan čovjek ne posti. Dobro. Propis boravka na Arefatu. Mi smo rekli taj 8. dan tervije, boravak na Mini je sunnet. Što znači kad bi sutra 9. dana Zulhidžeta, dana Arefata, čovjek iz Mekke pravo otišao na Arefat, inšallah bizna, njegov hadž je ispravan, ali ovo je sunnet i mi govorimo u najmanju sitnicu kako se ponašao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Kada je u pitanju propis boravka na Arefatu, islamski su učenjaci jednoglasno mišljeni da je boravak na Arefatu elementarni dio hadža. Znači čovjek koji nije bio na Arefatu ne može to nadomjestiti nikako. I znači velik broj učenjaka navodi konsenzus po tom pitanju da je boravak na Arefatu rukn. Sad ćemo vidjeti koliko minimalno treba biti čovjek pa da bi se taj njegov rukn ispunio. Vrijeme boravka na Arefatu, boravak na Arefatu počinje sa nastupanjem podnevskog vremena. Znači čovjek, rekli smo, s Mine kreće negdje pred podne i trebao bi otprilike da dođe na podne. Ovo je neka idealna verzija.
sada je dole na hađu bude po 3-4 miliona ljudi, nekada će čovjek doći prije malo, nekada će doći poslije, nekada gužva, nekada autobusi, nekada neće moći, ali mi govorimo o nekoj idealnoj verziji. Svakako, bilo koje obavljanje hađa u masi od 4 miliona ljudi, zato smo i govorili i juče i danas ćemo neke stvari govoriti, da je čovjek spreman da nekada neke sunnete ne može ispuniti. Jednostavno jer je nemoguće. Znači 4 miliona ljudi treba da dođu danas na jedno mjesto i uradi određen ibadet. Tako da, ali mi govorimo neku idealnu verziju, kako je to radio Božji poslanik, znači vrijeme, boravak na Arefatu počinje od podne namaza. Vidjet ćemo poslije da nakon što nastupi podne namaz drži se hudba, nakon toga se uči ezan, nakon toga se uči ikamet, klanja se podne, skrati se, uči se ikamet, klanja se ikindija i od tada do akšama vrijeme dovi, vrijeme zikra, vrijeme znači učenje telbije. Ako bi hađija bio u jutarnjim satima tog 9. dana Zulhidžeta prije podne na Arefatu i ode kući, njegov hađ nije ispravan. Po velikom dijelu islamskih učenjaka znači vrijeme Arefata počinje od podne namaz. Kad bi čovjek klanjao podne, bio na Arefatu 10 minuta i otišao, njegov hađ je ispravan. Ima grešku, ali njegov hađ je ispravan. Većina islamskih učenjaka smatra da boraviti od podne do akšama je vađib. Znači boraviti makar dio, to je rukn. A boraviti od podne do akšama, to je vađib. Što znači, ako bi neko otišao prije akšama, mora se iskupiti klanjem kurbana. Znači čovjek koji dolazi od podne do akšama treba da provede i to je znači tako i radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pokušajte me pratiti, malo će danas biti, hajde da kažemo, pitanja koja trebaju da se malo popratimo. Od podne do akšama je vađib stajati. Ako bi ošli prije akšama moramo zaklati kurban. Dok nakon akšama, kada zađe sunce, kada bi došli samo na 10 minuta na Arefat i iz opravdanog nekog razloga, naše stajanje bi, ako Bog da, bilo ispravno. Onaj ko bez opravdanog razloga ne stigne na Arefat prije zalaska sunca, nije lijepo postupio, a neki islamski učenjaci smatraju da u tom slučaju dužan prinijeti žrtvu. Znači rekli smo od podne do akšama, to je ono što moramo stajati. Ako bi neko otišao ranije, mora zaklati kurban. Dok ako iz nekog opravdanog razloga, kao što se desilo jednom ashabu, on nije znao džađa Arefat, kaže, došao sutra dan na sabah, na Muzdelifu, kaže, Allaho poslaniče, cijelu noć hodam i na svakom brdu sam stajao, suđe sam pomalo bio. Znači, iz nekog opravdanog razloga, ako se čovjek izgubio, razbolio, pa samo nakon akšama malo da je stajao na Arefatu, inša njegov Arefat je ispravan. Dokad do kraja se može stajati na Arefatu, u smislu kada je to minimalno, da ako mi uhvatimo malo vremena da je naš Arefat ispravan, jeste nastupanje zori, sutra dan, to jeste Bajram. To je taj dan kad smo noćili na Muzdelifi, sutra je Bajram. Do sabaha, ako navečer uspijemo otići na Arefat, boravak 10, 15, 20 minuta, znači ako Bog da, naš hađ je ispravan. Ali ono što je znači od sunneta, Božji poslanik je od podne stajao do akšama, kada je nastupilo akšamsko vrijeme, kada je sunce zašlo, krenuo je ka Muzdelifi. Ko dočeka zoru, a nije prethodno borio na Arefatu, propustio je hađ po konsenzusu islamskih učenjaka. Desilo se iz nekog razloga, čovjek jednostavno nije cijeli dan bio na Arefatu, prošla ta noć i nastupio sabah. Po konsenzusu islamskih učenjaka taj čovjek je propustio hađ. Arefat je, rekli smo prvi dan kad smo govorili o terminima, šta je Arefat? Arefat je jedna velika dolina. Jedna velika dolina i Allahov poslanik je stao i kaže, ja ću ovdje stajati, a cijeli Arefat je meukif. Može se stajati, znači, odnosno, taj ibadet, boravka na Arefatu može se proboraviti bilo gdje. To je ono s aspekta šerijatskog. Svakako sada država, ona, hajde da kažemo, pravi raspored, pa kaže ovdje su hađi iz Indonezije, ovdje su iz Evrope, ovdje su iz Australije, ovdje su iz Afrike, ovdje su iz Azije i tako dalje, ali u svakom slučaju, ono što je šerijatski bitno, imaju ogromne velike table i pišu granica Arefat, granica Arefat, granica Arefat i čovjek treba da bude u tim granicama. U većini slučaja čovjek u današnje vrijeme nema
mogućnost odabira gdje će biti. Jednostavno to je neki veći raspored po državama i po kontinentima, znači država Saudijska Arabija pravi gdje će ko boraviti. Ali ono što je nama interesantno i bitno jeste da se na cijelom Arefatu, to je jedna zaista velika dolina, može se boraviti i inšallah bilo gdje da čovjek boravi na Arefatu je ispravno. Stalni ibadet i konstantna dova nisu uvjeti ispravnosti muhrimovog boravka na Arefatu. Znači nije uvjet da bi ti hadž bio ispravan ti cijeli dan doviš. To je sunnet, to je lijepo, to je najbolji dan, najviše se ljudi oslobađa od vatre, ali nije uvjet. Čovjek čak kad bi došao na podne, klanjao i zavalio se spavat. Dobar nekakav trdog sna, spavao do akšama, probude, hajde vrijeme da idemo, njegov boravak na Arefatu je ispravan, ali mašilo ga je veliko dobro. Pohvalne radnje na Arefatu. Prva stvar, velik broj islamskih učenjaka kaže da je se lijepo za dan Arefata okupati. Velik broj učenjaka kaže da je se lijepo okupati za dan Arefata, iako u sunnetu Božijeg poslanika ne postoji dokaz za to, ali generalno gledajući znate da za džumu, za Bajram, islamski učenjaci preporučuju da gdje god ima veliko okupljanje ljudi, da se ljudi okupaju, jer kada imate sada 3-4 miliona ljudi na jednom mjestu i ljudi su u šatorima, ako ljudi nisu okupani, može to biti razlogom da neko nekome smeta, tako da nema smetnje da se čovjek okupa iz nekog, nazovimo ga čak, dunjalučkog higijenskog razloga, jednostavno kada bi došlo toliko ljudi i ako velik broj njih nije se kupao, znači moglo bi zaista da to bude i problem. Druga stvar, kada čovjek dovi, najljepše je da se, znači sad elhamdulillah ima onaj veliki sati, sa Arefata se vidi gdje je pravac Kjabi, najljepše je kada se dovi na Arefatu da se čovjek okrene u pravcu kibli. Podignuti ruke prilikom dovi, isto tako je lijepa stvar. Provoditi vrijeme Arefata što više u dovi, što više u zikru, što više u učenju Kur'ana, znači jednostavno što više da čovjek bude u ibadetu. One ibadete koji može, jer čovjek nakon ikindije više, dok je klanjao podne ikindiju, više nema namaza nikakvog do akšama, a akšam će klanjati na Muzdelifi. Tako da mu ostaje da zikri, da uči Kur'an i da dovi. To su otprilike, može čovjek ima ljudi bijede, može nekom je dati sadaku, ali generalno to su ta neka 3 ibadeta koja se najviše mogu učiniti na Arefatu. Što više učiti Kur'an, što više zikriti, kad kažemo zikriti, time se obuhvata i učenje telbije i raznih zikrova i što više dovi. Svakako, to je jedan veliki dan. Nažalost, ja sam bio dosta puta, eto Allah me počastio na hađu i nerijetko se dešava da ljudi čak i u tom velikom danu ne može čovjek bez cigara, ljudi organiziraju različite zikrove, ljudi čak imate ljudi iz nekih primjera braća naša Turci, oni postaju velika uzučenja, znači oni uče mevlude, oni puštaju ilahije, tu ako zblizu njih nemaš ništa ni zikrit, ni doviti, znači toliko ljudi nemaju osjećaj da neko nekome smeta. Tako da čovjek treba da se pazi, to je najveći dan u toku godine. Možda više nikad u životu čovjek neće doći na takav dan da ne daj Bože do raspravi, ne daj Bože svađi, ne daj Bože grijeha, ne daj Bože loših pogleda, ne daj Bože gibeta, ne daj Bože nemimeta, što manje koristiti mobitel, što manje, znači u smislu ne daj Bože na neispravan način i tako dalje. U svakom slučaju čovjek treba da se okupira na Arefatu, što više učenja Kur'ana, što više zikra, što više telbije i što više učenja dovi. Što manje kontakta s ljudima, što manje hrane, što manje hodanja. Ja znam ljudi dosta, jednostavno ne zna zikrito, ne zna dovito, ne zna učit Kur'an, njemu dosadno. Ode tamo, imaju ljudi, vode i deve, oni šareni s cvijećem, ode slika se sa devama, ode fata sladolede, ode na Džebelu Rahme, penje se, dogore se popni, dok si iđeš vrijeme ići kući. Ljudi u dosta slučajeva nisu svjesni nijemeta, blagodati da milioni ljudi u jednoj Indoneziji, Maleziji, desetine miliona ljudi maštaju da dođe na taj Arefat i ti iz Bosne, pošto alhamdulillah kod nas nema nekog ograničenja, dođeš i dole sjediš, duhaniš, zezaš se, slušaš muziku, hodaš, slikaš se s devama. Jednostavno ljudi nesvjesni vrijednosti mjesta, vremena i prostora gdje se nalazi. Rekli smo da nije propisano da čovjek na hađu, na Arefatu posti. Nije propisano, ali ako je postio nije griješan. Svim što je bolje ne postiti, rekli smo, jer taj dan je dan ibadeta i definitivno pogotovo od sunneta je preporučeno stajati baš na suncu.
tako da stajati na suncu od podne do akšama nije lako, tako da je definitivno bolje ne postiti, ali ako bi čovjek postio, inšala bizna, nije pogriješio, u smislu nije griješan. Kada je u pitanju abdes, nije uvjet da čovjek cijeli dan na Arefatu ima abdes. Znači, Arefat jeste boravak na Arefatu. Ne uvjetuje se okretanje prema kibli, ne uvjetuje se taharet, ništa. Znači, jednostavno, zato se zove vukuf alel arefe, stojanje na Arefatu. Sjedi na Arefatu, jednostavno boravak od podne do akšama. A znači nije uvjet za to taharet. Velik broj ljudi misli da je posebno nešto, znate ono brdo na dio Arefata je ono brdo koji se zove kao brdo milosti, Džebel Rahme. Pa tu se ljudi načičkaju kao znači tu ne možeš baciti iglu da ne bi pala na nekoga. Nema potrebe da se ljudi penju gore. Ono jeste sastavni dio Arefata, ali ljudi u osnovi dobiju svoja mjesta na nekim drugim mjestima u Arefatu. To brdo znači, hajde da kažemo, ne potpada pod raspored gdje će neko boraviti. Pa se ljudi dolaze, pa se penju, pa se tiskaju, misleći da je to nešto posebno. Znači, kad bi čovjek bio ubjeđenja da je to brdo ima nešto posebno, to je novotarija. To je novotarija vjerovati da na tom brdu je nešto posebno. Da je to brdo nešto posebno. Boraviti s tim nijetom na tom brdu je novotarija. Boraviti s tim nijetom na tom brdu je novotarija. Nakon toga rekli smo da je zabilježeno da nema od praksi ashaba da nema smetnje da u toku dana Arefata čovjek što više uči telbiju, što uči više zikrova, što više dovi sjećaj na Allaha, što više dovi. Kaže Šejh Safet u jednom hadisu čiji lanac prenosilaca ima izvjesnu slabost. Dosta puta se ovaj hadis citira, ali eto interesantno da Šejh Safet za njega kaže da ima slabost. Onaj poznati hadis, najbolja dova jeste arefatska dova. Najbolje što smo već govorili ja, a i poslanici prije mene jesu riječi la ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, lehul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Definitivno nema smetnje da se ova dova uči na arefatu, ali ovaj hadis sam kao ovaj hadis po mišljenju Šejha Safeta nije vjerodostojan. Nema posebnih dova da ima neka knjižica, ovo je dova koji će se učiti na Arefatu. Znači čovjek može uzeti neku knjigu koja će ga malo napomenuti šta će doviti, ali nemaju posebne dove, svako dovi za sebe ono što mu je najbitnije i što mu je najpotrebnije. Šejh Safet je ovdje u knjizi naveo dosta lijepih sažetih dova, lijepo je da čovjek možda ima sa sobom tu knjigu, da ga ove dove, hajde kažemo, napomenu šta će doviti, a ne da su to posebne dove za Arefat, jer je to Šejh sam napomenuo, ne postoje posebne dove koji se uči na Arefatu. Arefatska hudba, prije podne i kindije namaza imamo je pohvalno da održi prigodnu hudbu. Znači na Arefatu Allahov poslanik je običavao održati, to je jedan hadž kad je održao je hudbu, nakon toga je proučen ezan, klanjao se podne, pa i kamet, pa i kindija i znači nakon toga nastupa vrijeme do akšama, sve za dovu. Ova hudba, sad oko tih detaljisanja mi nećemo nešto mnogo detaljisati, da li je to jedna hudba, da li su dvije hudbe. Čak ima jedno interesantno pitanje, pošto gore na Arefatu ima jedna velika džamija i u njoj se održava ta arefatska hudba. Čak ima učenjaka koji kažu ta hudba je dovoljna za cijeli Arefat, svi ostali ako mogu slušati preko radija ili preko TV-a tu hudbu, slušat će u protivnom klanjaće podne i kindiju i to je to. Dok praksa je da većinom svaka država ili svaka organizacija koja dovodi ljude na hadž održi neko kraće predavanje, neku kraću hudbu. Ali znači ne trebamo se time nešto mnogo zamarati, u većini slučajeva to preuzima na sebe neko ko organizira hadž. Ono što je nama interesantno jeste kada nastupi podni namaz, drži se hudba, prouči se ezan, prouči se nakon toga i kamet, klanja se podni 2 rekiata, onda nakon toga se predaje selam, uči se i kamet, klanja se i kindija 2 rekiata, predaje se selam i više od obreda nema ništa na Arefatu sve do zalaska sunca. Što se tiče namaza, taj namaz je znači kao i svakim drugim danima, podne i kindija uči se u sebi. Ovi namazi kao i na mini klanjaće se skraćeno, dakle svaki namaz bit će skraćen sa 4 na 2. Ako bi se desilo da čovjek nije klanjao u džematu, iako je to velika rijetkost, ali to neko ode hoda, svakako da je obaveza čovjeku da nakon toga sam klanja, da spoji i da skrati namaze.
nije od sunneta klanjati dobrovoljne namaze na Arefatu. Znači, klanja se podne 2, klanja se ikindija 2 i završena stvar. Nakon zalaska sunca 10. dana Zulhidžeta u oči Bajrama hadžije će smireno i spokojno krenuti ka Muzdelifi. Znači, Arefat je završen. Od podne smo proboravili do akšama. Čekamo zalazak sunca. Onog momenta kada zađe sunce, nastupi akšamsko vrijeme, policija otvara puteve i hadžije kreću ka Muzdelifi. Muzdelifa je opet jedna velika druga dolina koja je negdje na pola puta između Arefata i Mine. Otprilike negdje na pola puta, 7 km od Arefata, 5 km do Mine. Velik broj hadžija prebacuje se autobusima, a imaju velike pješačke staze koje su ogromne, dosta ljudi i pješice odlazi na tu opet drugu dolinu koja se zove Muzdelifa. Kada se krene sa Arefata prema Muzdelifi, hadžije će ponovo nastaviti sa intenzivnim učenjem telbije i spominjanjem Allaha. Kada čovjek znači krene sa Arefata, zašlo je sunce, što više zikra, što više telbije, što više opet spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada hadžije dođu na tu Muzdelifu, na taj opet jednu veliku dolinu, propisano je da klanjaju spojeno akšam i jaciju u jacijskom vremenu. Što znači, imate ljudi odmah dok zađe sunce, autobusi su prvi koji odvuku ljude, njima treba za 10 minuta, oni su već na Muzdelifi, jer to nije autobusu daleko, autobusi cijelu noć vozi. Propisano je tim hadžima da sačekaju da nastupi jacija, pa da onda klanjaju akšam i jaciju zajedno. Imamo znači verziju da dođemo prije jacije, tada ćemo sačekati. Ako dođemo u vrijeme jacije, tada ćemo klanjati akšam i jaciju spojeno i skraćeno sa jednim ezanom i sa 2 ikameta. Ako bi se desilo obrnuto, da je nastupilo pola noći, čovjek još nije stigao, tada će čovjek klanjati bilo gdje. Nažalost, dešava se da ljudi u gužvama, gužva je, pola noći prošlo, nemamo gdje klanjati, ljudi ne klanjaju akšam i jaciju ili klanjaju sutra poslije sabaha i tako dalje. Muslimanu je, znači ako ide pješice, ako je velika gužva, pola noći nastupilo, nije stigao još do Muzdelife, a sve se to može desiti jer su to kako kad, znači u većini slučajeva su dobro organizirani hodanja autobusa, ali zna se desiti gužva, čovjek u ta 4-5 km ne može doći do Muzdelife, a već je pola noći. Tada će klanjati akšam i jaciju spojeno i skraćeno, neće čekati dolazak na Muzdelifu. Pa čak, ne daj Bože, u nekoj verziji imate neka slučajeva gdje čovjek zaglavi u autobusima. Toliko autobus ide sporo da ta 4-5 km ili 6 ili 7 vozi se 6-7 sahata, a ne možeš izići. Tada će čovjek klanjati akšam i jaciju u autobusu kada vidi da je otprilike pola noći. Nakon toga, sam propis boravka na Muzdelifi. Mi smo rekli da je boravak na Arefatu temelj. Mora se boraviti i ne može se nikako nadoknati. Propis boravka na Muzdelifi. Boravka na Muzdelifi je vađib, obaveza po mišljenju većine islamskih učenjaka. Hodočasnik koji izostavi boravak na Muzdelifi dužan je iskupiti se klanjem žrtvi. Znači, većina islamskih učenjaka smatra da taj boravak, iako ćemo govoriti sad da se razilaži koliko treba boraviti, ali sam boravak na toj Muzdelifi je vađib. Što znači, kad bi čovjek otišao nekim drugim putem u hotel i zaobiđe Muzdelifu, taj čovjek je obavezan da zakolje kurban, zato što je po većini islamskih učenjaka boravak na Muzdelifi vađib. Vremenski period koji treba provesti na Muzdelifi. Ovo pitanje je jedno specifično pitanje, pogotovo u današnje vrijeme. Rekli smo da je generalno gledajući vađib provesti, znači, hajde da kažemo, vađib biti na Muzdelifi. Sunnet Božji poslanik, najbolje je pojasniti šta je bio sunnet Božji poslanika, ali se da to je sram. Božji poslanik je došao, tu su rekli smo neki otprilike 6 do 7 km, jahalcom išao lagano, ljude je podsticao na smirenost, da se ne guraju, da lagano idu. Kada je došao na Muzdelifu, klanjali su akšam i jaciju, jacijsko vrijeme i poslanik je legao spavati do sabaha. U prvo vrijeme, kada je nastupio sabah, klanjali su sabah, dovili su na Muzdelifi ili baš konkretno na jednom mjestu gdje je danas izgrađen mešćid koji se zove Meš'arul Haram. Tu je dovio,
do pred izlazak sunca i tada je krenuo prema džemretima. Od tog mesdžida do džemreta ima nekih 5 km i već nakon izlaska sunca je bacio kamenčiće. To je taj prvi dan Bajrama. Tako je, znači, evo ovo je praksa sunnet Božih poslanika. Bio je na Arefatu od podne do Akšama, s Akšama je lagano devom svojom krenuo ka Muzdelifi, kada je došao na Muzdelifu već je bila nastupila jacija, spojio je Akšam sa jacijom, sa jednim ezanom, sa 2 ikameta i legao spavat. Spavao je do sabaha, tu noć nije nešto posebno ibadetio. Kada je nastupio sabah, klanjao je sabah, Allahu poslanik alejhi selatu vesselam krenuo ka džemretu velikom, ka džemretima, i na tom jednom mjestu kod tog takozvanog Meš'aril Harama, kod džamije, tu je stao i dovio je i prije izlaska sunca krenuo je dalje. Velik broj učenjaka kaže da je Muzdelifa kompletna taj Meš'aril Haram i svako gdje tu zanoći može da dovi i prije izlaska sunca da kreni. To je po sunnetu. To je nešto najbolje. To je, znači, najispravnije. Sada, ima dio, odnosno za vrijeme Božih poslanika, alejhi selatu vesselam, je nekim ljudima, starim iznemoglim ženama je dozvolio da krenu ranije, da ih ne zatekne ta velika gužva. Za vrijeme Božih poslanika, ne znam tačno, ali mislim oko možda 100.000 ljudi je bilo na hadžu. Ipak je u to vrijeme sa tijesnim putevima, to je bila gužva, pa je Božji poslanik nakon pola noći ženama koje su bile malo iznemogle i starije i deblje, koji se teže kreću, on je njima rekao, hajte vi ranije. Samim tim, znači to njegovo dozvoljavanje da idu malo ranije ukazuje da ne mora insan proborati cijelu noć. Druga stvar, imamo činjenicu da je Božji poslanik nekim ljudima dozvolio da idu sa tim ženama, nekima je dozvolio da budu u Mekki, koliko se sjećam, da ljude poje vodom, zemzemom. Samim tim to ukazuje da u osnovi boravak na Muzdelifi je obaveza, ali ne mora znači da se mora cijela noć provesti. I onda su to ljudi sad rastegli. Taj sunnet Božih poslanika je rastegnu, toliko imate ljudi, samo dođu, sjednu, popiju kafu, klanjaju namaz i odoši. Tako da moj stav je, moj stav, ko sam ja da imam stav, ali najbolje čovjeku se nigdje ne žuri, ne hiti, osim u slučaju da zaista bude u pratnji neki osoba koji su iznemogle, da ostane tu. To je jedan, znači na Arefatu imaju šatori, na Muzdelifi nema ništa. Imaju samo jednostavno veliki boksov ograđeni žicom da ljudi ne bi izlazi na cestu, ne da Bože da ne udari autobus, jer autobusi cijelo vrijeme kruži i hodaju. To je zemlja. Tu noć, to je znalo, mi smo nekad, neki 97. 8. 2000. Tu smo se znali smrzniti, a smrzniti se gore nešto smo se na Vlašiću smrzniti. Znači, kada je nekad hadž bio u tom nekom periodu zime, vjetrov, jednostavno, nema ništa. Zemlja. Ljudi se poredaju na početku kako dolazi autobus i ostavljaju ljude i ljudi svako sebi zauzma neko mjesto. Onda poslije se ljudi toliko stiskaju da više ne može, nema ni stazica. Na kraju ostanu stazice do abdestane koji su široke pola metra, na kraju ljudi popune te stazice. Sutra ustaneš na sabah, ne možeš otići do abdestane. Toliko se napuni ljudi. Tako da ovo je sunnet. I najbolje je da čovjek postupi po sunnetu Božih poslanika, alejhi selatu vesselam. Nakon toga, ako bi se desilo da zbog velike gužve hadžija je krenuo sa Arefata na vrijeme, ali velika gužva, jednostavno cijelu noć čovjek putuje i ne dođe do Muzdelife, a sunce već izlazi. Jer je boravak na Muzdelifi do izlaska sunca, takav čovjek inšala nije griješan. Takav čovjek nije griješan zato što jednostavno nije bio problem do njega. Rekli smo da se na Muzdelifi može boraviti na bilo kojem dijelu Muzdelife, iako opet država preuzima na sebe tu neku veliku odgovornost da ljude raspodijeli, jer kada bi pustili ljudima da ljudi boravi gdje koliko hoće, sigurno bi dolazilo možda i do svađa i do svašta nečega, tako da jednostavno autobusi kada s jednog mjesta na Arefatu voze, oni znaju u koje boksove će voziti ljude, tako da insan kada dođe u te velike boksove, tu će odsjesti i najbolje po sunnetu Božjeg poslanika da se tu stacionira, klanja akšam jaciju, spoji i nakon toga legne spavati do sabaha.
Kada je u pitanju spavanje tu, dosta puta ljudi imaju nejasnoće jer su ljudi još u ihramima. Svi su, onaj koji obavlja umru, temetu, i on je obukao ihrame i još je u ihramima. Onaj koji obavlja samo hadž, on je u ihramima od Medine. I onaj koji obavlja karin, i on je u ihramima. Ljudi onda imaju problem da li smije se pokriti dekom, da li smije biti u šatoru, da li smije pokriti noge i tako dalje. Nema smetnje, znači pogotovo ako je hladno, a bez toga bilo hladno ili ne bilo, da čovjek na Muzdelifi ima svoj neki mali šator, da prostrije sebi spužvu, da se pokrije dekom, da pokrije noge, znači bitno je samo da ne pokriva glavu. Mimo toga može se pokriti dekom, može imati neki mali šator, može se pokriti ihramima, u svakom slučaju sve su te stvari, ako Bog da, dozvoljene. Sunnet je dočekati zoru i klanjati sabah namaz na Muzdelifi. To je, znači, rekli smo od sunneta i to je najbolje. Kako čovjek ne bi upadao u to razilaženje učenjaka, koliko je proborio na Muzdelifi, da li mora zaklati kurban, da li ne mora zaklati kurban, je li proveo pola noći ili nije proveo pola noći, najbolje je da dođe čovjek na vrijeme, legne spavati, čeka sabah i u prvo sabahsko vrijeme klanja sabah. Jedna velika greška za one koji budu išli, vidjet će to sigurno, mnogo ljudi po sat vremena ranije klanjaju sabah. Primjer radi, ako je po vaktiji sabah u 4 sata, Muzdelifa, to vam je ko stadion, znači imaju veliki reflektori koji osvjetljavaju cijelu Muzdelifu. Ako u 4 sata nastupa sabah, ljudi od 2 sata već počnu učiti ezane i klanjaju sabah. I pazite šta znači džehl i neznanje. Čovjek došao na hadž i danas bio na Arefatu i nada se da smo oprošteni grijesi i prvi namaz poslije Arefata koji je njegov sabah, on ga ne klanja kako treba. A neznanje, ništa više. Ljudi žure, kud žuriš? Znači, nema se tu šta dobiti sa žurenjem. Tako da, znači, čovjek treba da bude pribran. To je ono što sam ja rekao prvi dan, da se ne povodi za drugim ljudima. Naša braća Turci, znači, oni su ovako poprilično nezgodni, poprilično ne gledaju ni u koga. Misle da su pokupili pamet cijelog svijeta, misle da sve znaju. Znači, vaktija kaže u 4 sata sabah, oni u 3 sata. Stotine, Allahu ekber, ezan, klanjaju sabah, odoši. Ja sam jednom spavu pored nekog puta, pored mene naišli gore po nekoj ivici, oborili kamenje, na mene se kamenje srušili, danas dan ovdje imam razbijenu glavu, a niko ne gleda u mene, ozgur se kamenje dole na mene, razbilo mi glavu, znači teče krv, ništa, oni ko da se ništa desilo nije. Oni zakotrljali kamenje, razbili mi glavu i danas dan ovdje imam, znači, pravo oštećenje, koža, vidi se bijela koža, znači ja se trzlu iz sna, krv teče nizame. Oni gore idu, lebek Allahume lebek, Pezić ostao mrtav, ma boli nas, briga što je Pezić ranjen. Znači zaista džehl i neznanje ubi hadžije. Ljudi po sat i po vremena ranije klanjaju. Ljudi po sat i po vremena i više klanjaju, uče ezan, sabah i odoši. Pa čovjek, rekli smo, ne smije se povoditi za drugim ljudima. Brate, ako sam došao na hadž, je li mi teško da imam neku aplikaciju? Aha, u Mekki je sabah u 5 sati, ja u 5 sati ustajem u šatoru, lijepo abdestim, u 5:15 klanjam i to je to. Ma, 1000 ljudi klanja, ne interesuje me. Ja sam znao ljudima, znači, dođeš, pokušaješ im, jednostavno bolite te ljudi, vaktija, još sat vremena, Allahu ekber, samo klanjati, samo ići. Znači, ljudi su čudo je edukacija muslimana u pogledu toga. Evo, kaže, Šejh Usejmin kaže, jedna od velikih grešaka koje čine neki hadži jeste klanjanje sabah namaza na Muzdelifi prije nastupanja namaskog vremena. Abdullah Tajar kaže, neki hadži klanjaju sabah na Muzdelifi prije vremena, što je haram. Toliko puta sam vidio ljude da klanjaju sabah namaz na sahat i više prije nastupanja njegovog vremena. Znači, to sam svojim očima, i kogod bude na hadžu vidjet će to, ako bude ostao na Muzdelifi do sabaha, vidjet će, ako sabah nastupa u 4, već od 2 sata ljudi uče ezane uče za sabah, i bitno je samo da jedan krene učiti. Odmah drugi, on je došao iz Pakistana, kontak ovaj uči sabah je nastupio, učiti nama, i nas 300 klanja. Ovi vidjeli da ovi klanja, idemo i mi, uči. I to ti je, znači, vjerujte, do datom momentu čovjek koji obavlja hadž po sunnetu osjeti se garibom. Osjećaš hadis, ako obavljaš hadž po sunnetu i gledaš da napraviš neke probleme, budeš garib. Vidiš dole ovako sahat, ja sam gledao ljudima, ovako se vidi sahat. I ljudi se okrenuli ovako klanjaju. Rekao, brate,
eno dole sat, mi smo daleko od sata 10 km. Znači sat, ako vidiš, pored njega je Kjaba na udaljenosti od 10 km, slobodno u sat gađaj. Kaže on meni, ali znaš ti, kaže da je Kjaba kaj malo pored sata i onda se ovako okreni. Dobro rekao. Allahom se kuni, znači dođeš čovjek, kaže, vidiš li brate dole sad, toliko on daleko, Kjaba je uz njega odmah na toliko udaljenosti. Kaže ti, vidiš li dole sad? Kaže, vidim. Pa kako se ovako, pa kaže, Kjaba je malo pored sahata. A ti se okrenuo prema Antarktiku, vjeruj 100%. Ali Allah mi, znači ne možeš da ne reaguješ, a reagovat znači da poludiš. Reagovat znači da poludiš. Tako da, vjerujte, hadisi, kad se kaže, vratit će se kao na dan kad ga je rodila majka, onaj ko ne bude griješio, onaj ko ne bude se svađao s ljudima, veoma nije lako obaviti hađ da kažeš kući dođeš, nadam se da mi je hađ primljen. Između tebe i Allaha, ali kakvi ljudi grešaka čini, koliko se ne pridržavaju, koliko je samo bitna forma, protutnjati kroz Muzdelifu, bio sam na Muzdelifi, klanjao sam, gdje sam se okrenuo, je li bilo vrijeme nastupilo, sam koga zgazio, ništa me ne interesuje. Tako da insan, ako se odluči da ide na hađ, vjerujte, znanje prva stvar, druga stvar, rekli smo, ne povoditi se za ljudima. Naučio sam, ovo je ispravno, držim se toga i završena stvar. Nakon toga, nakon završetka namaza, hađija će, ako bude u mogućnosti, stati kod Mešaril Harama, okrenuti se u pravcu kible i doviti. U slučaju da ne bude u mogućnosti, staće kod Mešaril Haram, dovit će na bilo kojem mjestu na Muzdelifi. Znači, islamski učenjaci se razilazi, Allah dželešanu kaže u Kur'anu, فَإِذَا فَطُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. A kada pođete sa Arefata, Allaha spomnite kod Mešaril Harama. Ulema se razilazi sad ovdje šta znači ovaj Mešaril Haram. Neki kažu, cijela Muzdelifa je Mešaril Haram. Klanju sabah, tu stani, tu dovi, okreni se prema kibli i dovi do pred izlazak sunca. Pazite koliko je ibadeta na hađu. A velik broj hađija svede sav hađ na samu forma. Arefat cijelo vrijeme treba da bude u dovi. Ljudi hodaju. Vidite ovdje, noću na Muzdelifi. Treba da čovjek dovi do pred izlazak sunca. Kada se baci kamenčići drugi, treći, četvrti dan, kaže prenosioc Ata, Abdullah ibn Omer bi bacio kamenče na prvom džemetu i sklonio se na desnu stranu da ne smeta ljudima. Ostao bi doviti onoliko koliko treba da se prouči sura Bekara. Sat vremena. On dođe, baci, Allahu ekber, drugo džemre, treće džemre, ajmo kući. Vratili se, za 15 minuta sve obavio. Abdullah ibn Omer kaže, ovako je radio poslanik. Sat vremena dovi na jednom džemretu. Pa baci kamenče, pa se skloni, pa sat vremena na drugom, pa treći džemre. Koliko je hađ pun dovi, pun zikra, pun veličanja Allaha, a koliko su to ljudi sveli na puku formu. Pa je znači propisano, došli smo sa Arefata, noćili smo na Muzdelifi, spojili smo akšam i jaciju, legli spavati, ustali na sabah, klanjali sabah u nekom prvom namaskom vremenu kad budemo sigurni da je stupilo namasko vrijeme i tada je pohvalno i lijepo ostati dojeti pred sami izlazak sunca krenuti. Jer je tu poslanik radio suprotno od Mekelije. Mekelije su kretale, jer su oni imali svoj neki hađ, oni su kretali nakon izlaska sunca. Pa je Allah poslanik volio da radi nešto suprotno od njih, pa je on kretao sa Muzdelife ka džemretima prije izlaska sunca. Ovo govorim opet o nekoj najboljoj verziji, ko može pješice, ko obavlja hađ, znači dok nekada se desi jednostavno autobus dođe odmah poslije sabaha moraš ići ili autobus dođe nakon izlaska sunca. Nije to ništa inšala problem, nije ništa znači čovjek pogriješio, ali govorimo kada bi čovjek mogao da to obavlja sve, znači hajde da kažemo po nekim u ličnoj nekoj verziji, najbolje je da se ponaša i postupa ovako. Ko može napustiti Muzdelifu prije zori? Budući da vjera Islam svoje sljedbenike olakšava u svakom pogledu i da šerijatski obveznicima nije propisano ono što nisu mogućnosti izvršiti ili što podnosi s velikom teškoćom, tako je i s nemoglima osoban dozvoljeno da napuste Muzdelifu poslije ponoći, a prije nastupanja zori. Znači iz nemogle osobe, kada imate u grupi, imate hađija 70 godina ili žena koji su starije ili žene koji su možda deblje, uglavnom osobe bolesne, takve osobe poslije pola noći da dođu znači na Muzdelifu, proborave tu pola noći, možda malo i više od pola noći, nakon toga da krenu, da jednostavno u datom momentu izbjegnu malo gužve, nema smetnji u tome ako Bog da.
Nakon toga, znači taj dan, sad ako možete pratiti hronološki, mi smo bili na Arefatu, to je dan prije Bajrama. Noćili smo na Muzdelifi, to jutro u Meki se klanja Bajram, ali hađije ne klanjaju Bajram jer su oni na Muzdelifi. Znači, to je taj dan, to je dan Bajram. Dan Bajrama imamo uraditi 4 stvari. Na dan Bajrama čovjek je noćio na Muzdelifi, učio je dovu do pred izlazak sunca, krenuo je neki 4 km ima da dođe do džemreta. Ima taj dan, samo taj dan se baca na veliko džemre. Mi kada dođemo, znači dolazimo iz pravca Muzdelife, dolazi prvo malo, pa srednje, pa veliko džemre. Znači džemre nama dole zadnji, a opet najbliži Meki je veliko džemre. Taj dan imamo uraditi 4 stvari. Baciti kamenčiće na veliko džemre, imamo obrijati kosu ili skratiti kosu, imamo zaklati kurban i obaviti tavaf. To su 4 stvari koje svi moramo obaviti. Ako nismo obavili saj, kad smo tek došli iz Medine i kada smo radili tavaf dolazni, ako smo obavljamo samo hadž ili hadž i umru zajedno, ako nismo obavili tada saj, tada ćemo ga obaviti. A kad su u pitanju ljudi koji obavljaju temetu, oni su obavili umru, taj dan moraju obaviti saj. Znači u tom danu hadžija treba da kreni sa Muzdelife prije izlaska sunca, da dođe na veliko džemre, baci 7 kamenčića, da zakolje kurban. Danas se kurbani kolju u jednoj velikoj savremenoj klaonici, tako da u većini slučajeva to ljudi ne radi. Obrije se glava ili se skrati kosa, nakon toga skidamo ihrame, oblačimo svoju običnu odjeću, sve nam je halal, možemo miris, možemo znači sve raditi, osim intimnog kontakta, moramo otići i obaviti tavaf u harem, i ako imamo potrebu za sajom, i nakon tavafa i saja, znači mi izlazimo totalno iz ihramskih zabrana. Ovo sam ja samo ispričao kratko rezimirano, a sad ćemo tu, ako Bog da sve, sad ćemo to sve lagano ispričati sa propisima koji su potrebni čovjeku koji treba da zna vezano za ovo poglavlje. Kada kreni čovjek sa Muzdelife, sa Meš'arul Harama, dovio je, lijepo je da tu negdje nađe 7 kamenčića. Imate ljudi koji, tako je kad stvari svedite na znači formu. Dođu na Muzdelifu, penju se po planinama, daj da nabere on 70 kamenčića. Čovjeku za sav hađ treba 70 kamenčića. Prvi dan 7, drugi 21, treći 21, četvrti 21, 21, 21, 21, to je 63 i plus onaj prvi dan 7, 70. Ljudi hodaju, beru kamenčiće, peru kamenčiće i broje i tako dalje. Ljudi se opterete nečim što nije znači toliko bitno. Znači 7 kamenčića uvijek možeš naći, znači pogotovo dole sve je kamen, sve kamenčići su na svakom koraku. Ideš putem 7 kamenčića, ko zrno graška staviš u šaku i na džemreta pobacaš i to je to. Pa znači, rekli smo čovjek dovi na Muzdelifi, krenuo je, naći će 7 kamenčića i ide na veliko džemre. Hadžija kreće sa Muzdelife nakon svanuća. Kada se dobro razdani i prije izlaska sunca, on će napustiti Muzdelifu. Rekli smo da je to sunnet Božih poslanika, alejhi selatu vesselam. Pohvalno je učiti telbiju na putu ka Mini. Džemreta se nalazi sastavni dio, znači čošak Mini su džemreta. Čovjek sa Muzdelife kada krene lijepo je da uči telbiju, da zikri, da spominje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dolazak na džemreta. U jutarnjem vremenu na dan Bajrama hađija dolazi do džemreta, odnosno mjesta gdje se bacaju kamenčići. Tog dana na Bajramu se baca samo jedno džemre. Iako vidjet ćete, znači prvi dan dođeš već i na ovom malom i srednjem, već ljudi bacaju. Prvi dan. Jednostavno, toliko je neznanja, toliko je džehla, toliko čovjek može vidjeti neznanja kod muslimana kada je u pitanju obavljanje hađa. Prvi dan Bajrama, rekli smo, treba uraditi 4 stvari. Prva od tih stvari jeste bacanje kamenčića na veliko džemre. Jedno džemre, 7 kamenčića. Odlike i vrijednost bacanja kamenčića. Ibn Abbas prenosi da Allahov poslanik rekao, kamenčić koji si bacio bit će ti svjetlo na sudnjem danu. Znači svaki kamenčić koji je čovjek bacio na hađu, inšallah, bizna, bit će mu svjetlo na sudnjem danu. U drugom hadisu se kaže, kada čovjek baci kamenčiće, niko ne zna kakva mu nagrada pripada sve dok je ne dobije na sudnjem danu.
Znači niko ne zna koliko je to velika i dobra nagrada, osim onog momenta kada čovjek dođe na sudnji dan i pogleda tu svoju nagradu. Mudrost bacanja kamenčića. Velik broj ljudi dođe i ja sam to gledao svojim očima, ja sam gledao ljude, znači vatra im iz očiju izbija. Sad je došlo mojih 5 minuta, šetan je svezan za džemre, kamenja je nakupio pun džep i otiše. Znači, je preneseno u vjerodostojnim predajama, inšallah, da je Ibrahim alejhi selatu vesselam na tom mjestu gađao šeitana. Ok, to se desilo kao što se desilo događaj Hadžere, da je ona trčala između Safe i Mervi. Tako je nastao taj ibadet, ali mi danas kada trčimo nema više Hadžere, nema više Zemzema. Isto to što se desilo da je tu Ibrahim gađao šeitana, nema danas više šeitana. Mi to radimo jer je to radio Božji poslanik i mi to radimo kao pokornost, slijeđenje Božjeg poslanika, pokornost Allahu dželešanu. Nikakvo gađanje šeitana. Mi to radimo ko što u namazu dižemo ruke, klanjamo podne 4 rekata, klanjamo akšam 3, jedan dan bacamo na jedno džemre, sutra bacamo na 3, zato što je radio Božji poslanik alejhi selatu vesselam, a nikakvo gađanje šejtana i nikakvo ispoljavanje neke ljutnje i tako dalje. Tako da čovjek treba da zna, znači bacanje kamenčića je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, slijeđenje sunneta Božjeg poslanika alejhi selatu vesselam. Nekoliko ako Bog da propisa vezani za kamenčiće i ako stignemo i time ćemo ako Bog da i završiti. Prva stvar, rekli smo prvi dan se baca, pruđi se pored 2 džemreta, malu, srednji, moraš proći pored njih, dolaziš do velikog džemreta i danas su, alhamdulillah, džemreta zaista nešto ogromno, veliko, jedno ogromno zdanje. Nekada Birvaktila, ja sam prvi hađ obavio 97. Taj dan, kada se baca samo na veliko džemre, to je bilo mnogo manje džemre, znači to su bile, znači zaista su ljudi tada umirali. Jer je bio problem, jednostavno svi ljudi dolaze iz svih pravaca na džemre i hajde kad se čovjek probije, onda kada hoćeš izići, jedni ljudi hoće da iziđu, a drugi hoće da uđu da baci. I onda dolazi do gužve, znači ljudi su izlazili, znači odnosno ostajali mrtvi. Ljudi su ostajali mrtvi, znalo je po 100 ljudi taj dan da umri zbog gužvi. I onda je zaista džemreta su sada urađena, to je nešto neopisivo, ogromno, skoro da je Allah ne vidi zna nemoguće da dođe do gužvi. U sve to postoje velike mjere opreza, mnogo redara, hiljade policajaca, redara koji regulišu kretanje hadžija, tako da prvi dan se baca samo na veliko džemre i baca se samo 7 kamenčića. To je prvi propis. Druga stvar, uvjet ispravnosti bacanja kamenčića, bacati kamenčiće zasebno, 7 puta po 1 kamenčić. Znači ne može čovjek doći 7 kamenčića, uzeti, baciti ovako. Ne. Znači čovjek uzme jedan kamenčić desnom rukom, Allahu ekber. Drugi kamenčić baci Allahu ekber. Svaki kamenčić se baca zasebno. Druga stvar, treba baciti 7. Čak ako se desi da čovjek baca, zna se nekad desiti, malo uleti čovjek u gužu, pa ti otvoriš šaku i neko te trehne i ispadnuti kamenčić. Čovjek se treba sagijeti, nabrati kamenčića ili izići, pa doći, znači mora biti 7 kamenčića, mora biti odvojeno bacanje. Ne može ih baciti sve odjednom, treba zasebno svaki kamenčić da baci. Isto tako, rekli smo, nije ispravno doći i u korto ispustiti. Znači imate velika korta, imaju velika džemreta. Nije uvjet da kamenčić mora pogoditi džemre, ali je uvjet da padne u to jedno veliko korito. Ako bi bili sumnjali da li je naš, najbolje doći ako čovjek može doći nasloniti se tijelom na korito i onda lagano pobacati. Ako iz daljine bacamo, neka čovjek sumnja, pošto su to malehni kamenčići, da li je uletio u korito ili nije. Ali ako je čovjek u neki kamenčić posumnju, onda treba baciti još dodatno, znači onoliko koliko je kamenčića posumnjao. Isto tako, u 2., 3. danu i 4. bacanju mora ići po redoslijedu. A tako je to i napravljeno da se skoro pa i nemoguće pogriješiti. Baca se znači malo, pa srednje, pa veliko. Prvi dan se baca zadnje džemre, veliko, i ono je na samom kraju mini. Da bi bacanje kamenčića bilo validno, treba da bude u određenom vremenu. Pa ćemo vidjeti, za svaki dan imaju određene vremene kada se džemreta bacaju.
Rekli smo, i to je veoma bitno, imamo veliki zid koji je kao simbolika džemreta, ne moramo mi biti sigurni da smo svakim kamenčićom pogodili u džemre. Ulema je rekla da je dovoljno da naš kamen padne u ono korito, jer na kraj krajeva poslije dole korito je kao jedan lijevak, opet svi kamenčići dole udaraju u džemre. Pohvalne radnje prilikom bacanja kamenčića: prekinuti učenje telbije neposredno prije bacanja prvog kamenčića. Znači, rekli smo, čovjek je noćio na Muzdelifi, klanjao je sabah, dovio je pred izlazak sunca, je krenuo i uči telbiju do velikog džemreta. Kada dođe do velikog džemreta, prestaje učenje telbije i počinje bacanje kamenčića. Isto tako, prvi dan, samo prvi dan kad se baca, lijepo je ko može da dođe, ovako je taj veliki most na kojem su džemreta, ispred je dole Mekka, nama iza leđa je Mina. Lijepo je da čovjek prođe, hajde kao kad bi rekli da je ovo džemre, da prođe sa ovi, znači sada lijeve strane, tako da stane da baca džemre, da mu s desne strane bude Mina, a s lijeve da bude Mekka. To je nešto lijepo i tako je bacao Božji poslanik, ali s koje god strane, nekad bi vaktile, dok ljudi nisu znali, kad su najveće gužve, najbolje je bilo obiđeš i dođeš ozdo s druge strane džemreta. Gore su ljudi znali, znači toliko gužva da ljudi umiru, a s donje strane dođeš, nema nikoga, lagano pobacaš, tako da može se bacati sa bilo koje strane. Lijepo je i pohvalno je prilikom svakog bacanja čovjek kaže Allahu ekber kamenčić, pa Allahu ekber kamenčić, pa Allahu ekber. Kamenčić trebaju da budu malehni, otprilike kao jedan nokat, kao zrno graška, kao lješnjak, otprilike toliki kamenčić trebaju da bude, a čovjek može vidjeti na hađu svašta drugo. 2 minute. Evo samo da vidimo imamo li još nešto da je potrebno da spomenemo. Dobro, mi ćemo se ovdje zaustaviti ako Bog da, pa ćemo ako Bog da bez obzira nije smetnje da ovo malo nešto ponovimo i ako Bog da privedemo kraju, nije nam inšala mnogo toga ostalo. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilejk.